Izvolite, gospodine Đokić. Hvala, predsedavajući. Poštovani narodni poslanici, uvaženi ministre sa saradnicima, podneo sam i ovaj amandman kako bih na neki način ovaj pojam stranac investitor dobio svoje mesto u Zakonu o strancima, jer to zaslužuje. Zašto? Evo, u protekle 3 godine u Srbiji je, zahvaljujući velikom broju stranih investicija, otvoreno 170.000 radnih mesta. Stvorene su mogućnosti da strani investitori lakše uđu u našu zemlju. Domaći i strani investitori su izjednačeni po pitanju mogućnosti i dobijanja subvencija. Srbija trenutno pregovara o 54 investiciona projekta vredna oko 2,5 milijarde evra, koji bi trebalo da obezbede oko 29.000 radnih mesta. U Srbiji će u narednih nekoliko godina, dok ne postane punopravna članica EU, biti uloženo kroz razne investicije i projekte čak više od 5 miliona evra. A sve to je moguće zahvaljujući pre svega Aleksandru Vučiću, mudroj državničkoj politici koju vodi, zahvaljujući SNS i njenim koalicionim partnerima. Hvala. Hvala.